ninkwashira aha program y'ebyobuhembeeki omuheereza ndi Prudence Kampura erizoba twagaruka twatayira engineer Jonani naija kuba natushoborera aha kyombeko ekyo shemekwa noyombeka ekyombeko ekihikirire nekyo kiya kingi twoshere kureba hariho design zensya ezokushanga zombekirwe konka zitine bumori zombekirwe konka amadirisa mache ningo mwene mahango zombekirwe konka shanga mijino mache garinganire ningo mwurwijino ruhango nurumara yedirisa mwene ntwena engineer Jonani erizoba tushoborere aha bwenki nubakora design zinkejo aha maju ejenju design ejo nene manyisa cyahanju kandi iwe nko muntu wanonda kuombeka okagenderera hariki kugira ngo oyombeke design nkejo ningo yombekeji ningo yokurugera design zizarabe natishobora tabura nanye aha program ebyogombeje program eji ne kushikibwaho abakiboko amabati abakugire ngo nibabonga abina amabati ageranje nonje nibabonga abine buri bati ryona eryo kwetaga amabati gawo nago bahangazi kandi waheza gura amabati gakiboko amabati buzimaniyo wagateka hanju yawe no hurra oyinagashika hamatama tambara nanye turugumiza muna program eji ebyogombeje engineer Jonani nakwashira program yebyogombeje mwe nakira nabakira guno murundi mwebere kuja kutayira and you are welcome always site eji negamaje site turukurungi buri kimwe kitambara kurungi uranga no muwezi witu hata nangwa mwakize hari mwagenzere umukiringa cyo abasigere no kwetegura ngo kuza bintu ganira wabo yiteguire buri kimwe kitambara mu bwire bwacyo so umuntu ushanga yapinika tasks nkisha tuzi kutambara the same time cyo nkiyo njero go mu kwiteka teka so ni superior kureba yego nyabuta buri obutweruka aha tukabana tuganira aha bero kwetengeso kugira ngo tuombeke kanyana so erizo banyenda tuganire okuza kuombeka ekyombeko cyona ekyombeko kikirire neco kiha nshemeye kuba ningendera hariki nshemerire kuba ni yonda design neha na nyenda nko design no gwizireho ko hata ni mangu hata mwine design zensya so nshemeye kuba ningendera hariki na nyenda nkedresa nunje nshemeye kuba ningendera hariki neco kinshemeye kuba ningendera kurango nafuna ekyombeko cyo murembe kandi kikirire yobera kurundu mudekano za program design ni kirugera wakunda kwawe onga kandi ko kuwushyirire logiko nabe ni imbere yesaho ushobora ati n'ikirungi ko yitanira construction companies aho kwazine buri personnel ba kwetengeza ati cyo kubana kawashira Johe Construction Company Limited bitwe ha ideas nyingi bino bitwa n'icyo rukwetenga kugira size ya plot yawe yo kubakombekaho mukantu hariho innovations buri zo bensi ne torora insinere mebisya byingi so tugumana tureta design zeshemeri tuburi design ngiyona ne fitting ngo mushweka icyo rukunda kombekamo bana haro design zezo kosa kubona wonda gukora nuka aha location yo na no buringwa bw'ikizimbe cyawe itakosa kufavoringa nuka ko kutushyirira kwereza idea y'ikirire kugira cyo ndacho kwenda kombeka so na location ni mataringa design yo rukwenda gukora yego nyawo so hati ngenda tuganire turuku besingira aha kyombeko cyawe ekyombeko cyawe twawanturambura tutambura twareba design z'amadrasa gazo n'enyigizayo tizikushana na design zezenje zitwosere ntureba aha bwencho cyuzinjire ngo rondeje design kandi nekimanyisa cya kyombeko nkeje wewe munonga ahine namwe muntu abe yatayireho yatuvuze cyuvuzo atenjani kazitine bumori icyo nashanye nakije kokanyuma yarebe nyinyi njo kutombete yabuza atatu epo ningezo tukureba mukomeraho yego atkasha bumori kamutabutiremo atkandi mbenyenda because atindebere cyimbe ko kukusha nagire cyetengo cyo kujya mu bashirira mu nyombeshere kandi nangwe kirungi akayizire bwanyuma yayiza kore program TV so aba TV wese mwe bari mu kigero mu buhango mu mutayira so kayizire cyo yabanze kutubuza yareba ubumoro butaro kunda bero mu mugwanje kandi ubumoro ndakubure wo munyo n'uko kunyombekera kiye kunkana mushobora kandi nyetegereza ate cyo kubanza for example we had openings zo tukora nzashobora mu ruhombeki mu mitazi na mitazi so kurugaha flow ayitwemerira aha okuhika aha bimero kwato rwigi opening ejo distance ejo etweni standard ebwa hateru nungi ni 2.6 meters 2.6 meters kurugaha kozana 2.6 meters yes kuruga aha bimu eji okuhika aha yimirira flow so owa hati nani nkora design keji
ifite ko kamori ahwe nshonga abantu abamwe bamenya kukombeka orwiji yana akora ati ngo orwiji wafutisha tu harina oburinwa binywa cyakosa futina kugira ngo umuntu nabana aramunataha then atekaho bima higuriya bima afite ko umuri konka distance nisigaye kushana so tutagishara mtu ajya ngo katukore kweta ngo ni ruva de do orwiji rohuvaz so wareba orwiji mushanga ko ayigura haro ko buntu gukora gwa mufresh ubona ubumuri but intubeta ruvaz so ngija kubabukorera harwiji so abamwe bakutishoborekerwa kandi abumwe kwanka garanti yakomurumo wamwe mushobora wano mugamba nakidesera akore wamushabanka ruvazi kugira ngo designing orwiji because ivyo ntweldinja buri kimwe cyitwito tukora site so wamushabanke batkana ruvazi nebiki so ruvazi niwo mori umukorera so wahati enkora nkejo ni common nirebeka nibere cyo kintu cyo kurungi obiro bwinje nyijezo nisira kurebe kirangiza aluminium ite kwete ngoze kubugi no morobe so our innovation obahati na nabakora welding batangiye picking idea ejo of course materials was available no good design can simple it is very simple aluminium doors and wood no nje tusakosa steel because the client akakunda steel because steel is cheaper compared to aluminium so na wano yombeka tumesi tankano mchoko no yeshi mko yitegwire so gweketegura steel doors and windows even na namba dusagitwa garuvazi so tina ukorebeshara moro bwaburizo ubukwa bumbe sibumba bonka shati tino kwero kwija ati nko muntu banyire buri bumoro bwita bwaburizo yija yareba inju abuko atarara kumanya ngo bo burya harwije no bumori nakwebuza ati umuryango gunazamuka gutine kamori ninja ko bahonda njire ngo mbanza mwaba hasa sensitization kumanya ngo bumori bwabo nobe ati architects bani ba designing a drawing nibatekaho kuja hakawe kweta specifications so even ba drawings no aronka aroje bakweta ngo door schedule window schedule so bachimene bachiteka side oreba na design yedriso ko kuza kusha hati then itachitwaro wire tushobora client edriso yeko kuza kusha kugira ngo atakaza kugira bibuzo binjo mu mutogweye so tukuganira tushobora tukogeza drawing yawe tukunsa ni gucora kwenda kombeka tukuru no kumatiza umuntu ando kamusho tukumatiza kugira ngo winning konga kushobora amazima garugo kugira ngo n'umuntu wo gukora ashobora cyebwe nyinsa mutakafuna ubudikirizana tucheri aha kutwakubasa kombeke chombeko churunji echombeko chomutindo echombeko chichirire so nitwenda kureba qualities ebirye ebishimye kwa birye ha chombeke echo okay there are several factors ezo muntu ashimye considering yana za kombeka ateshitire ha client kureka nditwena na ba designers na ikaba implementers abakuteke kintu mu nkora so na client nawe so factors cyo kureberaho cyo kubanza size yedresa ni mataringa size y'urugi ni mataringa ekizimbi kine madusa gatakushana twina madusa ashatu for example agona kwasa kuganiraho hari dresa y'ikinabe na dress hari dresa ya bedroom kali akachana konti kabaranka ka dresa ne dresa ni nkaka moro ko kwikiza muhoro kuri apana ne dresa nayo kamori so one of designing dresa y'ikinabe uko utakacenga burizo buri kwese muri kuba nesha uri kuteko mbongo boga ngo dresa y'ikinabe esibika nengane to buhango then na distance yo kugiteraho ruga flow ka ahe kutandikira opening nawo kimataringa kugira ngo bwiro bumwe bane ryo mu distance kwinganasha obwiro bumwe tureba height y'umuntu abantu tukwinganisa oburingo so nchirigirira ori yechombeko because na yechombeko chine level zitakushana oburingo bwacyo konka one designing at least shime kwa ngo notanta omukifuba cyawo wanda kuma kifuba cyawe numede disashime kutandika ikagaruka higuru yeki nabiro ikifuba cyawe iki noshime kwa nugutandikira kugira ngo namunonga abana bato obahati ndebintu bitukunda kugira ngo
ate ibinabere biti kusinga tubiteka mu marumunda tubyache babya heru konko mwana muto bakunda kuzanazana umwe yatanko mu nzu yazo mu dressa yaraba mu najya tukanteme ndabemo atakandebe byo kwenyuma so nco bakdera higuruho okay tuco chonka reka nkandi chumari yebyo then ikindi get dresses a bedroom yo tusinga kubara ayo bakwita ngo ne woman's height tubara mitemwe ne kwatara nko mu mwibundo ntabwo kibagesere woman's height adressa woman's height awenshonga obu wakwe statistics na ndamantu emukure yitu abacyara basinga ko bagufu abashija so niko bakutwara wiro wingi ukungana wa general wacetegereza abacyara umwe ne bagufu tubakora kabashija so ngarebera a height yo mu kikazi then eje drisejo ene kubana leta light ro kumara bedroom even na sitting room na monongo ina bakushanga ronka plan yo handikira whole living room lounge ukabara kucenge chikumanyisa bati nchimesa sitting room nicho cyo sama dressa ga sitting room nago gine kwa gar mahangu echikumara the gar standard kuja ngo gaga bati chirikira echombe kwa chokuchukusha so no pocho ndo design ya gine kwa gende space ro kumara gar mahangu echikumara kuja ngo gatasi light ro kumara amuju then na nenyiji enyiji hirimo kuzuri wahati twine abamwe abantu abo bujobuke bin batwara opening omu futisha tu then harina konka ago numuryango muke konka atirisi buri umuntu abasagura bamwe no matter of the size ubona abasakura bamwe konka ndikirunyi wako numuryango go hangoho kugira ngo ufune leta eri kumara then hakubaho kugarura kacenyuma wano designing ngayenye na madressa ine mitebije nufite ko mu korana n'ikindi kitakaye wayo hariho umuriro kugwa kubasa kubaho mu nzu of course ibintu bindi bikoze amashanyarazi ubu hati twesa gasi ine n'abine bicu mu rugo mu nzu tikume bo warabero mu story mu myaka yito yenyuma utabe tugira ngo rugusiyo twateka ho orukara ngo beno tagaterwa teka ko muryango so in case go muriro kwakugiye cyabaho ukahaji inkenjo kasya kandi ari mumunda bisa yini ku designinga ene kubane kunyamba ukabasa kwirukandira no karabamu hatu wareberiya woman's height aya sakuyamba kugira ngo umuntu kafutera kandi biza speed narabamu ayambwa mama tabuza kubaza yate ambahiguru kabise hari ngwa munonga hapana bisa yabiri hivi nabasa kuyamba warabamu oyitambira abo mumbera kezo starunda zimwe then nanu wiji kwa ruhango nore ngo tumwaja mu muri mu sitting room tumukwenyiga nimara pasakora babiri mushobore muhwero so ejo ne yemwe yo mutashino kwa nate ko mukora ubuhango bwa madrasa ngende kwagara mahanga cyo kummarira abo ibizo byo takumanya then harhembere ndijo wano yombeke kizimbe specifically ubugashogweje miti n'abantu kugira ngo bubayambe bemereho bana working at greater higher heights wano yombeka aho takwasa kukika akuma kwemarira oteka holiday vonkezi then oyombekera then kiyamba no muntu kakwari yacu tukakoze tukamaririze buri kimwe cyo ndavuga ngo ho balcony balustrade za konko muntu kakutere bushuka nabasa kwekwata so no muntu kakwayemerira aho yanagore ubwo ngo bubito wo muntu kakwa cyumuri yarobazo even cyumureka ngo ari na safe ushanga utene cyumuteganza hindeje mu hindi cyumuri hihi just that is now ubwo ngo bubito no huru mutebekine then harho na ibitimba building nets so building nets nebitimba kubasa kuyamba ho nkaba neighbors kigira wano baneighbor bo kubari ebitaka biyo kubano umushenyi shakayitaka tabeshuka even na nitebe yini bituyamba kugira ngo na mnonga wano because tubikwatira umushana mwinji kurushana rwano rwa kamunji of course wano teraka plaster nka kisika umushana rwa tero speed ubwo umushana rwa affecting plaster yawe setting etakabire konkaruke bitimbe ibyo nibicendeza light ukweri kwijana so shanga ekisika cyayo makuru ngumbire bo kucendera mu wagumana ukora pesi yawe nyinshi then nani tukuko na garanti itabakombeka chachi kurye nyuma uru comfortable
wade tuza kushesiga mu muza kuza kuyamba kugira ngo toragwe kunka ubungo bwitu ndikutebeka nsufurira ori safe so konko biri kusinga no kugira ngo bamere babiri abo tuhinguririze twabasisira kandi amajugabo bane bihingwa biri kahihaho yashijenderwa kugira ngo ibyo mbyine katugire ngo cyabaho timbyine budget yanje tabiro mu byo kuzama ko basa kombeka umbure burugwe wano yombeka ko no yombeka ashimwe kubyine abo enshonga kugira ngo tukumanya cyakubasa kwizaho bwaje yes nusa ko muno ukora konka HTGH kiregaho kize kugwa kuri inyuma kandi uko inyuma hari umuntu ari munatambuze bigere ari no miseyeye kimutera nk'iki kitimba kucakubireho bicwa kitangira kugira ngo ibi byo nabyo nebikugwa bya falling in that area imukoramo so no omundo buryo mburungi kushanga okine no so butakijabura hamehonda but at least reba areas ziri important munonga okiteko oyine neiba kuri hishiteko oyine hina no muhanda urukomeka hino muhanda teka ikitimbe cyo kugira ngo abakora mu muhanda babe safe so nijo holding cyo kubasa kuyamba then ebine byo kubasa kwetenga kugira ngo wabana yombeke kizimbe cyawe shimye kureba yes still niza kureta like enjoy it itobanda bako bari asayite no mburiyo burungi obwira umwe ba engineers tumukushitara nk'enshonga nkuru ninga shima bakombeka na nabo mbeki wenyine butukombekesa okuzara reflector n'enshonga nkuru okuzara helmet amushanga jwire nko kwari kuyargomuka yizana nacho uvorocheye abamwe tibari na civilized kumanya umugasho gwabyo no ukumuhereza achanga akujya abone bajya mu kwisecho ngo tukwisa choya no but at least ntubasa kwa identifyinga no wakugira ngo kagira ngo watera wagwa tuwa mutino muntu wakoreba twara kakuyambirwa ko kuje reflected ino kwekurebe ko mishogo mu speed utari nkogo akasat kunjwiri no so kachere chete nkakasasoro konka ho kureba reflector at least ni rasya mishogawe kuba guhemekera ha so uko kubujwire itabombechi nikikuru munonga tushobye kuba turi bikuta mu safety gears helmet nikikuru ya mutogawe nikikuru kuba ine safety shoes nikikuru kuba ine reflector na gloves aho kumbeka kozi nishishe ngaro zito mibiri yitu but we ine gloves nikirungi na munonga concrete works wala ko concrete works ni wishinga gloves kezi so nibuhwera munonga nacho chicho nkicho kwe atesho nicho echecho chakera yandi necho iyo kumbeka ninga shana baje nyasa yete no bakwisha no bahereze bakuzwara kugira ngo mobile identify yes na basa kufuna buzu site ni site yeah so konka nanje muni echo nicho ayita bakora nkiri wo muntu rukwenda kombe kuri kwa hehe undi cyo nzimije kirebeka kurungi cereza amadirisa agakoreka kurungi gakumara okugarebeka kurungi nkirigira architect then ya kudesigningira then na architect na designing eje dirisa ninge mungi bagara abamwe ekime kakigambeho abamwe numukunda ngo amadirisa ganyu gagire bagaras nyingi obutehimba bwingi yes abashoma batakantahira kozi wayi ko ha muryango hari n'igikishatu akazona zizwire mutehimba kandi ine kufuru konkati no mukomoro kusinga ruhanga nimpame of course taro hati ezo bagaras nyingi zirengeseriza nazo nimbi tunayangazi no mugasho konkati cyenda zigira izakoma wano ukora design ejo na munonga abakose bagaras ngenda bagara ejo bene basa kwibuka kwenda bagara ejo be kwatinira hamwe turahamwe ejo bagara zimwa yishizo madrasa ganyi ngo munyiji ni cyenda beri independent ariko wasa kwigura eri kwayo no rujya tena na shortage eri kwayo ikikaka kigaraka kugira ngo kufuna mu buzubu konka kandi nabo tinkuri recommending amatakagira bagara proofing ejo abenshonga haramu gender based violence nayo iri common munonga omeke kibetaramu amashija agwe cyago cyabo kakorewe yayomba n'umucyara weye agira ati nibasana kurayo muri risa kujuguti ngaka akarwe jo bagara ndembo yamba so bagara jo n'umunje berumu konka kandi cyende beri basa kwigira
mpamvu ngo numva ku kifuna mutegerezana taraze kwigura bagari yaza kwigura bagari ni wasa ko wayambe konka yene kuyamba itambara abashuma bakurga he ebikiriro bindi konka kandi ko kwenda ko evacuation ni basa kuyamba yari basa kwigura so nicyo nizo nakora bunongo so hati katuganire ahabaka byenyiji ndiyo ni nyombeka nimbaso butabasa urwijo rwaza kutega nka hakizimbeje konke sente zinyine tiziri aho ngo ni nyinji nabwo ngo nimbaso urwijo rwebei katuganire ahabaka byenshinga enshinga eyinsheme kuba ni inshinga kahura ngo ndi safe whether niyo kubasa mu sente zanje ningeri expensive but kumbera safe enshinga nunje shikirire niye kurugirira umugufa harukoma harukwata. Yes. I recommend 3 things: wood, steel, and aluminium. Wood ni enyigitu zembaho. Yes. Konkana zenyigitu zembaho ni shabangu turugombuje buke. Kurugirwe ruhango. Ayi nabwo kwikahanjo kare akijikona kare katuno yefigitinga kutaka. Kugira ngo even na kapenta ko kumuhereza ko design yawe ibo amwereka ngo enda kasente kace kugira ngo utakwenda kurekora mu rumo akwereka ngo ni wasakora bo wano choose ngo rwijiro kurabamo obanu rwa wood manyangu harona n'abahango abayine size impango kandi basa kutayo mu kayawe ninga sino so kuba batura mu kayawe so otaka ba selfie kere batunyo ndumuringwa ndumuce hani ndabaho none nyuma namarwa apana no basa kurebera sente kandi ushangine abanda buwanyigiriza so nikirungi obigiru wawe zero ruhango njo kwasa kugambira ekika cy'amani kuke kika cyo rungi cha wood nkiza kino buzubo abashuma rubanguhira munonga okuchwa akwa namanyangu nomanya impata ni ono basa kumanya ko impata je ko nimanya ngo so yamanya kumanya impata hebi njo manguhira konka wakwese urugiro cyoma ni mpamangu aburungi ahabwanyowe nalo kubona kwasa kubahabura buri muntu washime kuba yine atari simbe mwine ngize byoma konka ebyoma ebyo ni nyigino sanga urugiro wana closed rutina munangwa nakweberamo hati ministeri ni kuletera scenario y'umushuma mushuma gaza kwiba ubwiro bwinji wakoreba abusuma kwano batumtureba ama TV bici bikubaho murego umuntu ubwo nabayine plan ashomerana na umwanya kuguri yes nana gwetegereza konka in case ko kubura inkaho ngo munji yawo byamire uhumuireho wahura kenshi cyaba hero kahuriza amatugawe n'ikirunjo rwijorwe watakwasa kurebera madrasa ikaru wijoro no wasafutira academy urebe mu ntabya hero koza binji twinoro ezenyijezo kushangana rwe choma konkarwa na rusirinjire nyine kunkureba hero so noreba nguni nekizubundu leta yimberambe then anuru ijorwe kugira ngo kajangu na kugaruza nshonga kujya kini case kwakwa mu kenje ya nesia waru rutuyo na rukurozi kajangu wabotaro ko muzire haba abana no abantu bari bazanise bintu mu nzu urujibona rukingire ruclosed okuzira abo ko mori ninga suruvazi tuza kumara chango nkawe nango urugiro kwakwa ruri nuko kirakuri ubwo so bwana nanga no mamajiro hanga katereza mbagezi abasa kwata geki yareba atera kirahuri cyatike habe muka oya flow so rero nguri surungi urugiro rwona rwaba ratari closed okuya urujoro bari yo wastowa sunga nyigize kutahya mu kutasi mu makagito za main zeme kuba at least zine kujya aho kurebera then gracias mufite ko mu design nazo zimataringa obumwe nchirigera stero naka bekitu konkana one ka bekache obanichi arose kweta mu leopard glasses omeno no wararebera nka glass waburi ngo munda wahera kureba ejo niyo glass yakureba ubuniti akwa atishunju wamuri yo munda ngushanga mu muka kateni mano wakamutira right mamutira right wahera atisi katende kutambara takureba konkana usaka iyo right iwosogera no mureba nicho ni mafuna glasses zishkanke cyo uzofiteka abujina namba disagiti
so anything specifically bakabusha tu wood ngasembaho aluminium kumkati je mkora nawe nkora heberere timanya ngo ekacendera hina bakuzoke bakakora wiji itoka rumanye embingo yes hari n'abantu bagyoku bintu bizacorohe nyinji kasi tagira bana okopa yes yebare yibagumire nanye aha program ebyogombeki program eji naija kugarukaho aha rwa gatano rukwisha shahe mweze mwebazyo turukongesereza aha bitu abantu tuganiraho abi engineer Jonani yabana tugambira okutushemerire ebitusheme kwantu tugenderaho kugira ngo tugere enju eshikirire na materials etusheme kwantu ombekesa program eji yabane kushikibwaho abakibako mabati nabo bonka bakuraganise kugira ngo bakwereza amabati marungi kandi ago mutindo kandi agarukhangara omuhereza ndi Privence Akampora aha kamera nabanyino asafuturia hewa turebane orwa gatano rukwisha shahemwe zo mwebazo